pokazati trik koji se zove lopovi kao 4 žandara koji su krenuli u pljačku. Sad ovako izdvojite za početak 4 žandara, promašite karte, izdvojite 4 žandara i stavite ih ovdje i prvi kao je glavni, on ih čeka na krovu i ostalo su vam 3. I ove 3 karte, da on ne vidi, okrenete ih i prilepite iz ovog žandara, da ispadne kada je to jedan žandar, razumete. I ovako, meni lakše da držimo ovako i sad jedan je krenuo u pljačku, drugi je krenuo u pljačku i treći je otišao u pljačku. I u stvari su ove prve 3 karte ovdje, a 3 žandara su tek ovdje. I vi kao poslodavac misli da ako ste dobro radili trik da su ovo žandari i kao jedan je otišao na prvi sprat, drugi je otišao na drugi sprat i treći je otišao na treći sprat i uz malo magije, kao pucnete prstima, udarite karte, došla policija, ovo je rekao da se svi nađu na krovu i evo ih svi žandari. I to je to za danas od mene. Nadam se da vam se svidio trik, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u